oni su kor republikana. A malo znamo, malo smo pominjali Majka Pensa uopšte. U ovoj zemlji se sve malo pominjalo. Sve manje, gotovo se ništa nije pominjalo i nisu se pominjali glavni akteri. Zato što niko ništa ne zna i niko se time ne bavi, niti želi da se bavi. Ni mi se nismo bavili. Vi ste se bavili, ne, bavili ste se. Ponavljam, čovjek koji je o tome pisao, izveštavao, pratio, njega ne zovu. Pa ja bolje da sam ostao ovamo da pijem kafu i sok i da mezim, nego što ja sada objašnjavam narodu koji suštinski ništa ne razume u ovoj zemlji. Ja sada elaboriram američki politički sistem, američki način života, američko društvo. Dakle, ono kako smatraju i misle naši političari u proteklih 12 sati sa sumanutim čestitkama i izjavama, da će sada kao sagovornik koji se uključio, čini mi se, gospodin Karić, on će da dovede Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Pa svet bi se raspao kad bi takav dovodio Putina i Donalda Trumpa. To su naše mašte, iluzije, zablude. Ali nismo usamljeni u tim iluzijama. Ajde da kažemo da je čitav region u svojevrsnoj histeriji. Slovenci deluju malo racionalnije. I Hrvati. Pa dobro, Hrvati su već malo uprošćeni kao Snajka će da otme Piranski zaljev. To se, vidim, javio veliki stručak i poznavac. A mi smo očarani. Da. Ja ponavljam. Albanski premijer Rama je reagovao onako... On žali za gubitkom. Pa dobro, on je na promociji svoje knjige ovde čak tvrdio da nema šanse da Hillary izgubi. Vidite, čak je François Hollande nekako bio prilično otvoren, pokazao je neki strah da to može da se odrazi verovatno na izbore koji se kod njih dešavaju sledeće godine, da pogura malo Marine Le Pen. Pazite. Pre 18 godina Bill Clinton je bio predsjednik Sjedinjenih Država u 2 mandata. Dakle, izgubio je 2000. godine. 92. 96. 96. 2000. godina. Nasleđuje ga George Bush mlađi. U vrlo kratkom periodu se pojavljuje Hillary Clinton, supruga Billa Clintona, državni sekretar SAD-a pre 4 godine. To je kratak period da bi se menjala na takav način istorija Sjedinjenih Država. U istoriji Sjedinjenih Država 2 puta su otac i sin bili predsjednici Amerike. Predstavnici porodice Adams, George Bush mlađi, George Bush stariji. Bilo je primjera Teddy Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, dakle, stričevi. Bilo je primjera da 2 brata budu predsjednici Amerike, Bog im nije dao. John Kennedy ustreljen u Dallasu 63. godine, rođeni brat Robert Bobby Kennedy ubijen u LA-u 68. u kampanji. Muž i žena da budu predsjednici Sjedinjenih Država u ovako kratkom periodu za mene je bilo neshvatljivo, nemoguće i ja sam zato izašao tada i govorio da će Donald Trump, kakav god daje, biti 45. predsjednik Sjedinjenih Država. Ruku na srce, Republikanska partija je bila pred kolapsom, pred raspadom. Strahovite pukotine. Ova pobjeda Donalda Trumpa će fuzionisati, ojačati, učvrstiti Republikansku partiju. Demokratska stranka, s druge strane, je također bila pred raspadom. Programski, ideološki, kako god hoćete. Bernie Sanders je poljuljao temelje demokratske stranke. Socijalista, levičar, koji je pobrao brojne simpatije širom SAD-a. Ovaj gubitak i ovaj poraz Hillary Clinton dovešće do toga da demokratska stranka mora iz temelja da se preispita i da vidi šta je to... Kao i kod nas demokratska stranka. To je, kako bih, to je imitacija i stranke i politike i ne vredi porediti uopšte. Ja ne razumem ljude koji na bilo koji način se trude da porede Srbiju, politički sistem u Srbiji, ne sa Sjedinjenim Državama. To su 2 galaksije, to su svetlosne godine. Mi ne možemo da se poredimo sa Slovenijom. Mi ne možemo da se poredimo, nažalost, više ni sa Hrvatskom. Zato što u tim zemljama postoje kakva takva pravila. Ovdje ne postoje nikakva pravila. Ovdje imate ljude koji su šefovi ili predsjednici stranaka 25 godina. Pobedili i izgubili, isto im se hvata. U Hrvatskoj ste imali primjer, navodim digresiju. Tomica Karamarko
traži smenu Tihomira Oreškovića, premijera vlade, izglasa se smena u parlamentu, ne uspe, Toma Karamarko ne uspe da obezbedi podršku da on bude premijer, podnosi ostavku na mesto potpredsjednika vlade, na mesto predsjednika HDZ-a i odlazi u politički zaborav. Zoran Milanović nastupao na izborima, ostvario dobar rezultat, nije uspeo da formira vladu, podnosi ostavku, bavi se nekim drugim poslom, eno ga u EBRD-u. Prema tome, dobar primjer je Mladen Ivanić u Bosni i Hercegovini. Dakle, kao član predsjedništva, dakle, na vrhuncu neke, kako bih vam rekao, političke snage, sklonio se, povukao se i prepustio partiju Borenoviću. Ovdje vi takav primjer nemate. Čedomir Jovanović do smrti će biti predsjednik stranke. Vojislav Šešelj i kad umre, on će biti predsjednik stranke. Dakle, mi nemamo tu političku kulturu, nemamo te demokratske navike i standarde i onda danas slušate političare kako njihova je percepcija da će u roku od 48 sati predsjednik Trump i predsjednik Putin da ručaju i da će onda u roku od 7 dana da povuku priznanje Kosova, da će Srbija, da će da se ovdje sliju stotine i stotine milijardi, da će sve nepravde prema Srbiji biti... O nerealnim očekivanjima. Ja se izvinjavam što sam te možda prekinuo, ali smo... Moramo da te vodimo na ovo što smo ti dužni. To sutra. Obećali smo ti ručak si zaslužio. Da, ručak si zaslužio, ali ja mislim da više neću da ga zovem u emisiju. Isprozivao je baš što je konkurenciju nego i nas i to. Sad ja mogu tebi da kažem da tebe Trump plaća. Pa meni ne bi čudilo uopšte sutra da osvanemo u novinama kao plaćenici neke administracije, odnosno nove ove administracije, mada vidim da je danas trend drugačiji, da su čestitke Donaldu Trumpu širom Srbije. Nećemo više. Ja da se zahvalim što si mene zvao, ja nisam ništa zloupotrebio, sam bio dobar. Ti si bio odličan. Hvala ti. Samo jedna rečenica samo. Videli ste pobednički govor Donalda Trumpa i videli ste zašto je Amerika Amerika. Dakle, dok traje kampanja, jedni druge napadaju, optužuju, vređaju, čak najbrutalnijim uvredama. Kada se završi predsjednička kampanja i kada se proglase rezultati izbora, svi staju iza institucije predsjednika. Dakle, u američkom političkom sistemu i američkom društvu drevne tradicije su nedodirljive i nepromenljive. To je predsjednik, to je ustav, to je vera u Boga i to je demokratija. I zato su Sjedinjene države vodeća svetska sila i društvo koje diktira promene, a svi ostali se prilagođavaju tim promenama. Hvala ti, dobro je da poentiramo. Hvala vam na gostovanju. Hvala na gostovanju. Drago mi je što mogu da podsjetim gledaoce da smo u ova 2 dana imali više od 5 sati